Pamirsa sampun suweri sampun pembangunan gedung D ring Rumah Sakit Daerah RSD Mangusada di Gelis Kawigunayang. Gedung sane sampun kesuk serahang oleh Pemkab Badung, majang RSD Mangusada Pacang Molihang, pewawahan bed antuk nicapang ayahan, majang Krama Badung. Dirut RSD Mangusada, Dr. Wayan Darto Mausang, tios ngawahin bed paungan gedung inucap pacang kawitin ring bulan Juni utawi Juli. Paiketan dane mausang kantun ngulenghang antuk nincapang baga ayahan RS ring galah saneja girau. Paiketan dane mausang pacang nguningayang gedung anyar ring RSD Mangusada antuk pemargi ke pertama paiketan dane pacang ngangen gedung D sane kejangkepin piranti penyokong lianan katar kaya priane pacang kawohin sia dasa bed ring ruang punika sadurung kangen dane nanin ngawentenan ipal mewah hidran ring gedung D ngawohin ipal nelasang prabeo selai miliar nganenin tedunyane kasus COVID-19 Dr. Darto Mausang sampun nenten nyageang ruang pasien COVID-19 punika memargi anut ring Dirut RSD Mangusada, Dr. Wayan Darto Mausang, tios ngawahin bed paungan gedung inucap pacang kawitin ring bulan Juni utawi Juli. Paiketan dane Mausang, kantun ngulenghang antuk nincapang baga ayahan RS ring galah saneja girau. Paiketan dane Mausang, pacang nguningayang gedung anyar ring RSD Mangusada antuk pemargi ke pertama paiketan dane pacang ngangen gedung D sane kejangkepin piranti penyokong lianan katar kayang pemargi nucap kakawitin ring bulan Juli saneja girau selanturnya pacang kawohin sia dasa bed ring ruang punika sadurung kangen dane nanin ngawentenan ipal mewah hidran ring gedung D ngawohin ipal nelasang prabeo selai miliar nganenin tedunyane kasus COVID-19 Dr. Darto Mausang sampun nenten nyageang ruang pasien COVID-19 punika memargi anut ring pewaras saking Presiden Jokowi sane nadunang pewatasan kebijakan antuk nganggen masker ring jaban. Asa punika taler kasus COVID-19 ring Kabupaten Badung sampun dahat tedun. Taler pasien COVID nenten kepanggih. Sane ngawinang ngawawahin wilangan ruang rawat inap sekadi kauningin gedung anyar ring RSD Mangusada Kelurahan Kapal Kecamatan Mengui Kawangun Duk Warse kalih tali plekutus nganggen APBD perubahan warsa kalih tali selikur anggaran taler kanggen ring pawigunan gedung anyar kantos 3,3 miliar antuk nyangkepin piranti gedung sane pacang kanggen Parwata Wali Pos.